أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لو الله angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. La ilaha illallah. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. La hawla wala quwwata illa billah. Bafowethu ma-Afrika mahle, njengoba nizwa liduma nje la ngaphandle, ingako sizosithi akekho omunye ongalidumisa kanje. Njengoba libanika nje, akekho ongalibanikisa kanje, uyena yedwa. Njengoba liduma kanje, umdali uthi liyadumisa ngendlela elidumisa ngayo. Wena umdali umdumisa nini? Yezwa, liyaduma la ngaphandle, liyadumisa. Wena umdali umdumisa nini? Lalela-ke, namhlanje sikhuluma ngesipho semvula, sikhuluma ngesipho samanzi. Ngihlale ngisho njalo ngithi owami umdali uyena osinikeze lamanzi, kusho yena, kusho mina. Wena-ke onabanye onkulunkulu, sakuphinda ngiyakubuza, owakho uNkulunkulu udaleni, lo omkhonzayo ma, angeke ngisazi ukuthi ubani ukhonza ini, niyazazi nini ukuthi nikhonzana, angithi? Umuntu nomuntu uyamazi uNkulunkulu amkhonzayo. Mina ngikutshela ngowami. Owami uthini? Uthi wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Lalela ukuthi uthini? Uthi futhi ngehlisele emafini amanzi. Uyakutshela ukuthi amanzi aphuma emafini ehliswe uye, aphophozayo ngokwanele noma ngokwandile. U-Allah uthi nginehlisela amanzi emafini a-enough. Subhanallah, akasodisi, akawenzi abe more, akawenzi abe less. Kodwa u-Allah uyazi ukuthi a-enough for mina nawe, a-enough for iy'lwane, a-enough for iy'nhlanzo lwandle. Allahu Akbar. Umbongile yini wena umdali ngalamanzi la owasebenzisayo, wena omkhonzayo nawe ongafuni ukumkhonza, kodwa ubhizi usebenzisa amanzi akhe. Wena okhonza uShembe, kungani ungasebenzisa amanzi kaShembe? Wena okhonza uLikhanyana, kungani ungawayeki amanzi ka-Allah usebenzisa kaLikhanyana? Wena okhonza uMndise, kungani ungawayeki amanzi ka-Allah usebenzisa kaMndise? Wena okhonza amadlozi, kungani ungawayeki amanzi ka-Allah usebenzisa amanzi adalwe amadlozi? Wena okhonza iy'thombe, kungani ungawayeki amanzi ka-Allah usebenzise amanzi adalwe yiy'thombe? Nazi kahle ukuthi yonke lento eniyenzayo i-wrong. So namhlanje u-Allah uyangipruvela uthi linukhrija bihi habba wa nabata. Lawo manzi layo, subhanallah, yiwo layo athi mangabe efika lawo manzi lawo emhlabeni, bese kwenzakalani? Kuvele ngawo okusanhlamvana nohlaza. Allahu Akbar. Imbewu nama-green vegetables nezitshalo eziluhlaza, fruits and vegetables, ukuthi mina nawe sikhona ukudla. Ngisaphinda futhi, Nazareth, owakho uNkulunkulu udaleni. Ley'thelo lezi ney'tshalo ozidlayo zidalwe ubani? MKristu, MSiyoni, uLikhanyana udaleni, M-IPCI, uMndisi udaleni, Revelation, uHadebe udale ini? Nani nini enikhonza amadlozi? Amadlozi enu adaleni. Umdali uyanitshela ukuthi yena yini ayidalile. Wajannatin alfafa, nezivande ezinohlonze, amasimu, izingadi, zonke le ndawo lezi enitshala kuzo, lezo tshalo lezo, leyo mbewu leyo, lezo ngadi lezo, layo masimu layo, layo maplasi layo adalo Allah.
uvula ingqondo-ke mfowethu, uvula ingqondo dadewethu. U-Allah uthi la in shakartum la azidannakum, kube nibonga ngabe ngiyandisela. Aphinde futhi u-Allah athini, athi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, kuyo yonke into engikwenzele yona wazuza ngayo, yikuphi okuphikayo? Phendulani-ke bafowethu, phendulani maKristu, phendulani maSulmane, phendulani maMuslim, phendulani maNazaretha, phendulani maRoma, phendulani maWatchtower, maSiyoni, ma-IPCI, ma-Revelation, phendulani. Nanku Allah umbuzo uyanibuza ukuthi kukho konke anenzele kona yikuphi enikuphikayo. Sangathi umdala angasigayida, asivule amehlo, asivule ingqondo, siphume endleleni zobumnyama sohambe endleleni zokukhanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.